Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Bugi Lamo dan Pangeran muncul kali ini arah Terminal Baru Solo. Dua unit ANS bosku lupa. Woi sepredi mah 3 unit. Woi, ampe unit bosku, ampe unit. Woi, 5 unit. Mantap. Kordekuk. Kordekuk. Assalamualaikum sobat Busruk, kembali lagi di YouTube channel saya, Busruk Sumbar 92. Hari ini kita hunting di Muaro Kelaban, Kota Sawalunto, sobat Busruk. Kita hunting di markas besar 19 Juli 2021, satu hari menjelang Idul Adha. Posisi kita sekarang berada di Terowongan, sobat Busruk. Di Terowongan, di atasnya ada jalan kereta api. Subscribe-nya Busruk biar channel kita ini makin maju terus. Jangan lupa subscribe-nya. Oke sobat Busruk, mari kita pindah ke bawah. Posisinya pindah dulu ke bawah. OPR 1 unit Putra Rafflesia menuju Mabes, ibu kota. Unit ANS Fortuna menuju Kota Padang, baru balik rantau. Satu unit Sun Tronton menuju Mabes, menuju ibu kota. Satu unit Mutia menuju Mabes, menuju ibu kota. Oke sahabat Busruk, mari kita pindah dulu lokasi huntingnya. Kita beralih ke Marbes, markas Busruk Sumatera.